Biag wenno patay. Dinapalabas. Saan ang nagbaligi da Michael ken Dante iti panggap da panaglibas. Gaputa na karing timay sa agwardya iti gate. Ngem ko na dagiti dua, abaliwan danto ti aglibas. Nagdamag ni Ansot kini Solomon, no asino tinang paltog kini Dalton. Inamin ni Solomon nga iso tinang paltog ken kuana. Gapo ta nakita na abagsulin na ni Michael. Ket kuna na pay, asaan amabalin amatay ni Michael. Kabayatan na, iti pagadalan, nagsabat daroldan ken Fatima. Sandang akin naawatan, iso ako na ni Roldan, asabali ti ugali na. Iti kantin, nagraranada manen. Masuron ni Fatima ang nakakita kadakwada, ket kuna ni Laila arumardalaengen, ngem linapdan ni Roldan. Itagagayem, adto yung tituloy tinobela tayo anapauluan. Biag wenno patay. Saan tayo arumar? Sige kid din. Agmerinda tayo. Juan, di tayo rumar, Layla. At merinda tayong kiti. Noadda karbangan tayo ta babae dito yung kantin. At damot karbangan tayo. Anya? Hoy, lalaki! Talaga ka di asurunan na? Ammom, babae. Maditikas ta nga ugalim. Hoy, lalaki! Awan karbangam nga agsaw kanyak itikas na. Apay, asino ka kuma ang maidilig kanya? Ammom, babae. Napintas ka kuma. No sana kasta ti ugalim. Kaasimot dagiti naganak mo. No kasta ti ugalim. Ngamin, isuda ti maibabain. Nang runa pa'y ama ibabain ti karuprupam. Ti inam, wenno ti amam. Anya? Karuprupak tinak! Isumat. Maibabain ti inam a karuprupam. Gapo iti ugalim. Anya? Iso na say-saya at magbaliw kan. Ngamin, lumaad ka no kasta ti ugalim. Ha? Iso nga agbalbaliw kan. Che! Dayjay, rimwaran Roldan. Tunggal masabat ko dayjay a babae. Apaon nak. Iso at talaga aliklikang. Saan anak ka sao? Idi ko na ni Roldan ang madadaal ti kinapintas na no nagalas mati ugali na. Barang makamiris itikas dyan ngayong bagak. Ala, agmerienda tayon. Itaypay ang mabisina. Oh, anyang, Tata Dalmasyo. Nagkinaawatan ta ka din. Wendoray. Bayam. Tanumay dito ni Senyorita Fatima. Bagbagaak. Una, tulong munday takan ko na, Tata. Gaputa sa bali ti ugali na. Ni Senyorita. Kat iso jay tao. Amasapol akanayon na bagbagayan. Akanayon mo apat patiray ukan. Tapno saan kayo nga agapa? Un, kasta ti ugali na, Tata. Oh, nudaduma. Kaya't kun apanawan. Ngam saan ang mabalin, takaasimat. Sa bagay, agtungpal matkid di kanyak sa paminsan. Mala, ano sa muna. Ta sigurado nga awan ti makaanos ken kuana. No di si kalaang. Dayta ti pampanunutek, Tata. Isa talaga adyak mapanawan. Mala bayam doray. Tainton maminsan. Padasak man abagbagaan ni Senyorita Fatima. Anyang tati bagan ni Big Boss. Pwesto tinggan tayo mga rot. Anyang natatibagan ni Big Boss, Michael. Diyan mo. Dumngag talata. Diyak kaya tinaidanon kanya. Adda naglabsing itipagan nurutak. Asino, Big Boss? Asino? Dante! Umasidag ka kanyak dito isango. Kaya banda ni Dante. Dante. Umasidag ka dito, huna! Sige, Michael. Umasidag aking kwa na.
Nagpulong samot jay gwardya iti gate. Gapo taginandak ko ni Michael ti aglibas idirabi Dante. Pwes! Sika nga rod ti madusa. Da kayo alima a bodyguards ko. Saplitin nyo da ito yung tao. Big Boss! Saan, Big Boss? Saan? Di na pa sa plate. Saan na mabalin da ito'y? Big Boss! Uray sak, Big Boss. Dusaan dakmet. Gaputad dua kami ang nagbasol. Da kayo a bodyguards ko. Yadayuyo ni Michael. When, Big Boss! Oh my God, Michael! Saan? No dusaan yun ni Dante. Dusaan dakmet nga rod. Yadayuyo ni Michael. When, Big Boss! Oh my God! Batandak! Sige! Mata ni Dante. Saplitan nyo da ito'y a tao. Iso ti agikaro. When, Big Boss! Sige! Patayin sa klanan! Sige! Saplitan nyo! Patayin ako! Look, atandak ditoy! Awan ti basol ni Dante! Tapno saplitan nyo! Look, atandak ditoy! Ayop kayo! Big Boss! Awan basol ni Dante! Awan mon, Michael! Nakarakad kalatan dita. Di dakakat kumanrok atan dita, ah. Ayop kayo amin! Baribar ti kararwayo! Sige lang! Agbukaw kalata! Aginggat magsat ta urat mo! Matay ka la kumandita! Nakatandak dito! Ita, Dante. Ulitin nyo kadipay ti aglibas. Anan, Big Boss. Inton maminsan. Saanen asaplit ti dusam. No diket! Bala ti paltog ko. Patayin kan. Dante, kumusta kan? Indra kedak. Isu adi ka natulungan. Ay, sandak ng Indrakad. Awan matlat maramidam. My God. Dante, Kaya kunti matay. Michael. Sa anak ko makaanos. Dante, Matayag lakuman. Michael. Ansot? Saan yung ikan ni Dante ti kanan na? Nalawag. Oh, Big Boss. Kaya't ko arik na ti bunga. Ti madi nga inaramid na. Big Boss. Bilbilinan ka, ansot. No di kag tungpal. Sika ti isublat ko. Apasaplit. Oh, Maawatam. Wan, Big Boss. Kas natibilin ni Big Boss, Michael. Sikanti makamo kini Dante. Wan, Boss Ansat. Sige, ingkag pila. Tapno makaala ka iti makan. Wan, Boss Ansat. Sige, mangan ka, Dante. Agawa am ti mangan. Amangan no adda makakita ken ka. Ket ipulong da kini Big Boss. Saanen, Michael. Kanamlat taday ta. Nasken amangan ka. Saanen, Michael. Kaya't kunti matay. Mangan ka, Dante. Saan ang mabalin adi ka mangan? Ad-addan ako mapsot ka. Pinayaban ka, Michael.
Gapo, tadamanen maangay apalaban. Ket, siga ti lumaban. Big Boss, Wen, ngem saan asigurado nuan niya nga aldaw. sige. Lumaban ak Big Boss. Ngam itimay sa kondisyon. Anya? Bueno, anya dayta kondisyon. Nga itikan nito ang mga bakak. Palubusan na kamin kinidante arumwar dito'y pasdak. Anya? Dayta ti kondisyon ko, Big Boss. Bueno, matungpal. Manamnamak ka di dayta, Big Boss. Sige. Matungpal, Michael. Nugasta, ni Michael manen ti may laban, Big Boss. Ta sino kumapay? Big Boss, Saan matamabalin asika, ansot? Gapo, tano maabak ka. Sigurado apatayin ka. Big Boss. Bueno, kayat mo kadimet, ti lumaban? Kwa, Big Boss. Mabuteng kamot lagayam amatay. Saan ka di? Kwa, Big Boss. No maabak ni Michael. Patayom ka di, Big Boss. Dakkel agatad ti pusta ita. Gapo, tababak ng anegosyante ti umay makipinnos na. Kaya't nasawan, dakkel agatad ti pustaan ansan. Ken, saan lamay may sa at tao ti makipinnos na. No dikat limada. Babak ng dagijayat at tao. Ket numaabakak. Maminlimamet itigatad ti pusta ti maabak kanya. Kasta ka di, Big Boss. Awan ka din ti nalalaingam ni Michael, Big Boss. Tapay? At da ka din nakitam analalaingam ni Michael. Aduda, Big Boss. Ni Peryong, iso ti laban nyo. Nangabak mat ididayjay. Di nakisuro ansot. Noon niya ti pangedeng ko. Iso ti matungpal. Nalawag ka di. Adda maangay a beauty contest iti pagadalan, Roldan. Si kanto ti escort ko, ha? Awan dakas na. Siyak ngamin ti pinusganda ang makikontest iti department mi nga education. Kastagayan. Sige. Diyak kumakayat ng pilitan dakmat dagiti kaadalak. Uray dagiti maestrami, siyak ti kayat da. Pakaidayawam dayta, Layla. Diyak kayat. Sige man langan. Siyak nga rodan ti escort mo? Taas sino kumapay ngay? Ado kami ngagsasalisal. Tatunggal department at the representative da. Sige. Nasayaat mo't na sumali ka dita. Tapno makita ti kaadwan ti kinapintas mo, Layla. Anya? Patpatiray o kanak sa laang. Apay? Saan ka mamati napintas ka? Mamati akana si katimang ibaga. Napintas ka, Layla. Agyaman na, Roldan. Oh, talaga, Fatima? Sikat i-contest ti department nyo iti beauty contest? Juan! Siya, Doray? Para iti anya dayta contest? Para iti fundraising dagiti estudyante. Kastaya. Juan, jakat kumati sumali. Ngam kuna dagiti kaadalak, asyak ka nulangan. Kastaya. Ay na, naragsakak para iti dayta Fatima. Mayat sayang, adda ko man ni Ophelia,
Tapno mabuya na kanto. Wen anya? Umay ko man ni Ophelia. Kayat ko ang mabuya na kiti daytang aldaw. Baring adan to pa kaisaruungan na dito ya. Tunggal department. Adda representative da. Kat iti commerce department ngayan ko. Siya ti queen da. Gusto? Ay na, maragragsa ka na unay Fatima. Lalay nga ma, tapno mga baka. Wen Doray? Anya nga tati talent ko. Diyak matamot ang kanta. Sanak mat anaasam iti sala. Diyak amo na anyan to ti talent ko. Gusto? Anya nga tayo. Aha! Amukon! Wen, kasjailangan taramidam. Anya nga rod? Agkarati ka! Pakitaam ida iti kinalaing mo ako mugtar, Fatima. Sigurado, agbilibdakan ka. Ay na, adda kami amang suporta ken ka, Layla. Aguror kami iti kwarta. Saan na bali? Ibagakin ni Papa at tumulong. Uy, saan na mabalinti kasta? Naglagi pam. Ti saritaan, kat datayo nga estudyante ti agtrabaho. Saan adag iti parents tayo. Nang runa pa'y, kakwarta ti pagsasaritaan. Gusto ni Vina, Layla. Datayo nga estudyante ti gumatang iti tiket. Iso anak ka depender matla kadag iti estudyante ti panangabak ti kandidata. Tunggal departamento, ket agtrabaho, tapno mangabak ti kandidata da. Agdwa-dwa ak nga damang suporta kanya. Ngamin, kabarbaro ak matito eh. Da kami akakaduam iti education. Manamnamam ti suportami ken ka. Basta ti panunutom, Layla. Maabak ka man kan mangabak ka. Tinaskan. Saan ka nagsaor? Pwede na ti ka na ni Roldan, Layla. Ala, agmeryenda tayo nga rudan. Madamdama pa'y. Orasan ti sumaruno ak klase tayo. Oh, da kayo ang classmates ko. Laglagi pa nyo. Nas ka na siya ti mangabak. Di way tulok ang maabak ka. Sige. Suportahan Iti ka nito ang maabak ka. Da kayo tagsongbat. Iso anas kan nga trabaho kayo. Gaputadyak kayat ti maabak. Nalawag ka di? At damat lakin ka dayta na mga baka. Makamuka ako, di ba? Basta agtrabaho kayo. Aglako kayo ititiket. Tapno mga baka. Numaaba ka. Talaga basulyo. Aramida nyo ti amin na pamuspusan. Tapno siyak ti mga bak. Anyapay, dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwan na denggen, tituloy tinubela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay! Biyag, wenno patay! Tinapalabas, adda kondisyon ni Michael kini Solomon, iti kanito nga iso ti mangabak, iti maangay a palaban. Aparwaran na ida kini Dante iti pasdek. Nagkatawa lang ni Solomon iti dayta kondisyon ni Michael. Ket nakunana, apat ganna daytoy. Kabayatan na, adda maangay a beauty contest iti pagadalan da Fatima ken Layla. Ket kandidata damot adwa. Kasarsarita ni Fatima dagiti kaadalan na. Arumbeng nga ramidan dati amin akabalanda. Tapno iso ti mangabak. Itagagayem. Adto yung tituloy tinubela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Nasken asyak ti mga bak. Iso anasken nga agtrabaho kayo anaimbag. Depende matlaking ka dayta, ah? No nalaing kay ti question and answer,
Di mga bakamot lang. Dakkala puntos mo dayta. Di kayat ko, siyak ti makurunaan na queen. Sige ti Queen, ano mga abak ka? Ha? Agoy ka! Kalkalabanan na ka di si kaalaan. Sige tilaan. Ikumpara man tarupa, mitirupa. Ay, oray laan dak. Basta ado, tigagayam ko. Anya? Sige, good luck laangan kan ka, Fatima. Sapay ko mata mga abak ka. Kasta ti kondisyon ko kini Big Boss, Dante. Nga iti kanito ang mga bakak iti sumaruno alaban. Parwaran natan dito'y pasdak. Michael. Iso anaskan ang mga bakak. Michael! Aday bagakan ka. Boss Ansat, Kaya't ka palagipan. Anas ka ng mga baka itilaban mo. Tanumabak ka. Ang mga numatay ka. ha? Michael, lalaingam to ah. Ang mga nukanibusan namon, iti ka nito ang maabak ka. Wen, Boss Ansat, Kat si Kamot Dante, kumusta kan? Kaya't kunti matay. Anya? Oh, imbagak idin kada kayo. Anarigat ti aglibas ditoy. Ngam nagseba kayo latta. Isungay ta. Da kayon tinadaksan. Sa kabale, tinaskan kit pinadas me. Kan padasin min tumanan taglibas. Anya? Sana may sa daldaw. No saan ka makalibas ditoy. Sa-isaya at langan ang matayak. Di yun gamdan ti aglibas. Madaksan kayo lang. Oh, Michael. Laglagi pang timbagak. Lalaingam to. Tanumabak ka. Ang mga numatay kan. Aday ta ni teacher. Yan ang mas naragitinagan nyo ang kandidata. Kat mapan kayo amin iti stage. When, Vina? Good morning to everyone. Good morning, ma'am! Good morning, ma'am! Ikagundaway, intay iparang dagiti agkakapintas a kandidata tayo iti tunggal department nga agbabaluban. Umuna nga intay yan kat ti kandidata iti commerce department. Awan sa bali, no dini, Fatima Zamora! Taam di mapanit stage. Kapuso. Di sumaruno, ayaban tayo mat ti kandidata iti education department. Awan sa bali, no dini, Laila Velasco! Laila, mapankan iti sango. Sumangat ka ng stage. Kayat ko nga irwarti amin a kwartak ije bangko, Doray. Kayat ko asyak to ti kadakkelan iti kwarta. Dakkela puntos day ta kanyak, tapno syak ti mangabak. Pinaaduan iti kwarta. Iso asigurado asyak ti mangabak. Gusto? Pinaaduan iti kwarta? Nayon na daytan, Doray. Gusto? Ngam saan ang mabalin nga irwar mo ti kwartang iti bangko? Saan mo nga irwar? Urnong mo dayjay. Kat saan ko maamagaraw? Di mon ipilit ti kayat mo. Mga bakay ti data contest no talaga parakan ka. Anya? Kasanuak nga rod ang mangabak no jakmat mangirwar iti kwarta? Ala, bayam taikan kalangan. Basta di mo kisayan ti urnong mo ijay bangko. Agyaman na kiti dahi ti pagpalamiis, Laila. Si kakit di mat. Kat, kumusta? Adda na ornong mo kwarta? Ado. Ado tinaalo ko'y ni Rolten amang suporta kanya. Nga oray iti departamento da. Ay, uri siya ka. Ado tinalukoy ko. Ado ti gimatang iti ticket. Kan ado mo tinangtad iti donation. Kasta, Ado da. pagyamanak no kasta. Sa bagay,
Dahito nga aramidan tayo kat para iti pagsayaatan tayo nga estudyante. Wan mat. Mga bakak man kan saan, awan parikot iti dayta. At least, nakatulong nga. Wan Tati maurnong tayo a kwarta. Kat para kada tayo matlaan nga agad adal ditoy. Ay, kabalobal mo pa'y gayam jay babae a kapusor mo, Layla. Iso arumbang asikat ti mga bang. Umadanin ti palabanan, so. Kwarta manan. Big Boss, sobran ti kinabaknang mo. Aglaplapusanon kan. Urela dua ti asyendam. Ken dua mo ti ranchom. Nagado ti bakam, Big Boss. Ket, anya ko maita. Big Boss, palubusam ko man dagiti balod. Di mo ida parigatan ditoy. Big Boss. Pumanaw ka ni ti sangok, ansat. Oh, Tamangan no paltugan ka. Big Boss. Awan serbi, dagitang maipagbagam. Mayat Big Boss, kwarta manan. Wan, Pesa. 5 dagiti makipinusta. Ngimpatsek ang mga bakak to. Isu nga adun to ti kwarta nga bakak. Una, Big Boss. Asino ka diti lumaban to? Ni Michael. Patsek akabalan na. Kabalan na, Big Boss. Insuro na imbag day di pitong iti laban. Nalaing day dyan nga ubing. Ket patsek. Uray asino ti kalabanan na. Sigurado ang mga bak. Una, Big Boss. Isoda kayo ang 5 bodyguard ko. Pilinin kayo. Anya dayta, Big Boss. Pagkak pesa, bagamon. Protektaran ken bantayan nyo ni Michael. Ariglado, Big Boss. Itamot lang. Mapan kayo itayan na. Bantayan nyo amin nagaraw na. Ken ti panagsansanay na. Bantayan nyo. Tamangan no addamanen agpanggap iti dakas ken kuana. Amangan no addamang patay ken kuana gapo iti apalda. Matungpal, Big Boss. Anya ti masapul yo kanya. Apay nga imay kayo dito ayan ko. Tapno, bantayan na ka, Michael. Tamangan kami no agpagkatibyak mo. Unong peso, Michael. Anya. Bilin ni Big Boss, ti panang bantay mikan ka. Aday wandak. Sika lang araw doon ti bantayan mi. Kasta pa iti kunam. Saan kayo akasapulan? Aday wandak. Ti Big Boss yo ti bantayan nyo. Tamangan no maatake. Gapo iti kinarupat kwartana. Ay, di ka kasawi ti kasta, Michael. Da kayo alima. Pasig kayo nga agbibisin. Nakakatkatawa ti langayo. Kundi paltog kayo. Igam yo dagita paltog yo. Nga oray awan mat kalaban nyo. Ay! Abangan no kaya't mo sikat tipaltugan mi, Michael. Sige! Paltugan da kon. Angam di mi aramitin da ita, Michael. Kaputa protektaran da kalagat nga rod. Order ni Big Boss da ita. Kundi paltog kayo. Matay kayong tumatlaang. Anyat kat mo saban. Apay nga, ibaga ti kasta. Sauma. Kas kinimaskay. Iso ti right hand ni Big Boss. Nabayagan akat kadwana. Ngem anya tinagbanagan na, ha? Pinatay na. Michael. Dito'y ayan tayo. Duwalaang ti pagturungan tayo. Biyag. Wenno patay. Pilyan nyo man ti biyag. Matay kayong tumatlaang. Ngamin. Awan ti biyag dito'y. Pasig apatay. Naskan asyak ti mga bak iti first canvassing mi, Doray. Iso naskan nga do ti kwartak. Naskan nga abakag amin dagiti kabalubal ko. Ay, dakilan agatad tinted ko kan ka, Fatima. Umdas day jayon. Basta! Ti kayat ko, siyak ti makoronaan a queen inton coronation.
Ti panunutem, si kaman ken saan ti Queen, tinasken, ket adda na aramidam para iti pagadalan nyo. Dakkel daytan apakaidayang wam, Fatima. Basta! Siyak ti agbalin a queen. Kaya't nasawan, siyak ti kapintasan iti pagadalan mi. No dayta ti motibom, saan ka mga bak? Basta! Kas itinakunak, mga bak kaman ken saan, si kaman ti agbalin a Queen wenno saan, tinapateg, adda na aramidam para iti pagadalan nyo. Basta! Kaya't ko a siyak ti queen. Siyak ti mangabak. Laila, umadan di first canvassing. Amom, adon di kwarta nga ikan ko. Nagpatulong nga kadaan ti kan uncle ko. Kan, nagpatulong damat kadagiti babak nang agagayam da. Wen Laila, iso adakal ti naurnong ko a kwarta. Ngam saan ka di arumbang ada tayo nga estudyante ti agtrabaho? Kaya't nasawan, aga pumatla kada tayo ti kwarta. Iso nga uray basit lang ti mapastrek tayo, awan anyaman na. At least, adda basit pang rugyan tayo para iti fan. Basta tagtagarilat nan Adan tupay damag ko dita. Nga ibagbagada sigurado nga iso ti agbalin a queen. Gapotabak nang da. Isudat ti kabaknangan di ti bukal yon. Asino? Di ka na taga-commerce department. Anya? Iso nga itapay, Laila. Agunay tayon. Kaya't ko ang sikat ti agbalin a queen iti Bugalyon College. Michael, pinayaban ka. Kaputa kaya't ka ako mustaan. Kaya't ko asikat ti mangabak iti sumaruno alaban. Laglagi pam ti kondisyon ko. Wen, di ka danag. Talaglagi pa ti kondisyon mo. Amom ka di nga aduda amakipinus na. Ha? 5 amin. Ket pasig babak ng dagijay. Anya? Agagayem dagijay alima. Ket padpadasen dak akaritan. Numaabakak. Mamin limamet ti abako. Kaya't nasawan. Doble-doble ti maabak kanyak agatad. San mo ngay katan ti panagtalagkukan ka, Michael? Ti kondisyon ko. Saan mo mat aliplipatan? Ganda ng tilaban. Michael, anyatim baga ni Big Boss King ka. Impalagip na anas ka na mga bakak. Kung paalin na nga ti kondisyon mo. Nas ka na tong palan na. Kasano no di na tong palen. Anya ti aramidem. No di agtong pal ititulagan nyo. No saan nga agtungpal? Makaaramidak iti di na magustuhan. Ha? Anya ti aramidem. Matay no matay. Anya ti kayat mo sa uwan, Michael. Sana mabalin adi agtungpal ni Big Boss iti tulagan mi. Gapot ang makaaramidak lakit di iti di na magustuhan. Anya? Di na kaya't ti pabantayan? When Big Boss? Talaga mo't ni Michael, ah. Ako nga't no di mi adaywan Big Boss. Kaguranan sa ti panagrupropa mi. Bueno. No kagura na kayo. Gapo iti panang bantayo kun ko ana. Medyo distansyaan nyo. Hanggang ti matayo. Nakatutok kun ko ana. When Big Boss? Amin ngagpanggap kun ko ana iti dakas. Patayin nyo. Mangabak nga ta ni Michael, iti sumaruno alaban na. Gagayem. Di uliwan na dinggan, ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Yay! Wenno patay! Nobela ni Virgie Paglay.
Iti direksyon ken musika June Rebutazo. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Biyag! Wenno patay!